ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. мавзӯи имрӯзаи мо барои бехатевии машини голоша гӯш кунем. Дунаги лайк бизанена. 400 дуна iPhone расид бародур аз омадак. 400 iPhone 16 Pro Max памяти 1 TB падарка. Неки охир да мега ки 8 дуна зиёдтӣ омагияй 8000 роӣ кунем. Бехатеви як ду рӯз нобуд мешай, даҳану часпидагия ки мебурӯи шумо чиштагӣ. Бехатеви ман намедонам дар байни шумо Муҳаммад ТВ чӣ гапи аст, шавқо куним намондан. Наркомана гуфтам. Бехатеви ту мегӯӣ ки рост мегӯянд одамои Муҳаммад ТВ. Як фикр кар. Бехатеви ҳар як видеота фикр карда бубро гап зан. Ту мегӯӣ ки 55000 билет дорӣ. Нархи як билет 1000 рубл. Яъне 55 миллион. Мошинову хонаи 100 000 доллара мегӯӣ ку у хонаи Саёд ТВ аст. Яъне 50 миллион и призоита аст. 5 миллион туда мемонда. Бехатеви 400 iPhone 16 Pro Max хеле ки ту худ мегӯи оригинал, нархи як дона дар экран дидест. Яъне 167990 рубл. Общий 400 iPhone 16 Pro Max 67 миллиони 196 ҳазор. Бехатеви дар ягон ҷо рост намеяд. Бози ҳан сари вақт дай машиник видео далит кар.